hawri ñande sappo e joyi sababu para safar ko heerde muharram woni lewru arano ndu e lebbi julɓe ɓe safar woni ɗimmuru ndu ɗum hawri ñande sappo e joyi عام 15 و400 من الهجرة النبوية وهاوي hitande wulure e temeɗɗe nayi e sappo e joyi o yitawde fuɗɗol ngol ko ɓuri famɗude kon ka limore ko ɗum ɓuri sellude fuɗɗol ɗo 15 sappo e joyi و400 e temeɗɗe nayi و1000 e wulure ferdu nenaɗo sallllahu alih wa sallam wa fihi nabtadi'u qira'ata kitabi nawm min warakat fi usul al-fiqh o yi koye ngal ñallan ɗo e o tariha ɗo ko ɗo wonde nge fuɗɗade janngugol nde deftere ɗo wiyete nadmu alwarakati gol deftere wiyetende warakati nde juɓɓudi mayre on ɗen ɗon ko nde walli fa ko fi lasiliji fiqhu ɗin mi nasalu llaha an yu'inana ala fahmihi wa itmamihi ɗen tori allahu subhanahu wa taala nde o wallitoto en e faamugol nde deftere ɗo e timminoygol nde kadi nde wonno allahu subhanahu wa taala kanko woni timminowo piiji ɗi fof kanko woni wallowo neɗɗo kala ko o nangi o toro allah yo allah wallumo o wawa timminde hunde nden sabu no woodi fuɗɗiɓe piiji bus kono tawa ɓe wawalɗi timminde ko ɗum so wari o du'a ɗo usulul fiqhi ala ismihi usulul fiqhi ala ismihi usulu fiqhin yani yambani alayhi alfiqhu o wi usulul fiqhi ngal o fannu ɗo wiyete lasliji fiqhu ɗi ala ismihi ɗum ɗo ko no nanodiri e inde mum nden hada ala ismihi ɗum ɗo ko inde mum nden tigi wanani no woodi inde goo ko luɓaɗe tawa ko inna kon e inde nden nanodira ɓe enna hada ala gayri ismihi ala gayri musammahu o wira noon ɗum ɗo wiya tun ni kono nanda si tawi noon ko kañum tigi inde nden e muɗum no nanodiri ɓe enna ho ala ismihi o wi ɗum ɗo usulul fiqh ko inde mum nden tigi ay usulu fiqhin ko lasiliji fiqhu ɗin tigi yaani ko faani ɗo yambani alayhi lfiqhu fiqhu on ko e hoore ɗum ɗo mahi e hoore usulu on wi o waɗa tarif o usulu on ko daƴƴere nden ko bindere nden ko fondation on ko ɗon piiji ɗuttuɗin mahi ɗen anndi calɗi ɗin e haako kon e piiji ɗi fof ko yowiti ko aggi koye hoore hon ɗum e hoore bindere nden wa hunaka shay'un yusamma bi usuli lfiqh wa hunaka shay'un akhar yusamma bi qawaid alfiqh o wino wotto hunde nden ɗon ko nde wiyete ko usulul fiqh ko ɗum wonnege janngude ɗo o wi kono hunde go kadi no ton nden ko nde wiyete ko qawaidul fiqh ko fannuji ɗiɗi fannu ɓe no jogani hoore mum inde no jogani hoore mum kadi majal muɗum takhassusu muɗum e jangi qawaidul fiqhiya e jangi nadmu qawaidul fiqhiya e gayni nden ɗon ko nden ɗon jannguɗen si nanguɗen nde ɗo kaɓe fof ko tigi on ko fiqhu hon woni e gollande kono kum ɓe no woodi ka woni e gollirde kumanoma ha nder kumanoma ha yaasi kono ko suudu woturu o wi fa usulul fiqhi yabhath fi adillati lfiqh usulul fiqh on kañum ko honto woni e yanganade fiqhu on kañum ko ɗaɓɓitata ko ka dalilji fiqhu kañum ko dalilji ɗin woni e ndaarude wa qawaidul fiqhi tabhathu fi masail lfiqh wa laysa laha alaqatun bil adillati itlaqan amma qawaidul fiqhi on kañum ko honto ɗaɓɓitirta honto kurkanto fiqhu on ko ka masalaji ko masalaji tigi yani ko ñaawoje ɗen tigi tigi wona dalil ñaawoje ɗen ko ɗon kañum ɗaɓɓitata ala kañum yowodira humodira jogodira fes e fi dalil qawaidul fiqhiya no janngirɗen noon ko ɗon a janngay qaida on
ñaawoje yuɓɓirɗon ɗum foppuɗe yaltane ɗon ala ɗaɓɓutugol dalil few no sellima sella ko ni dallinorte manani dallinorte ɗum ɗon qawaidul fiqhiya ɗe naatayi ɗum fes ɗe accen ɗum ɗon usulul fiqhi on usulul fiqhi on kadi ala ɗaɓɓutugol détail ñaawoje ɗen kañum kadi ko honno gollitirta dalil on kayfa tastadillu kayfiyatul istidlal ko an wonɗo e dallinorde on ko an woni hombo ɗum woni mujtahido on usulul fiqhi janga e fima taw ko hombo gasata ƴettude dalil huutora ani hombo gasata wonde chef maçon on ɗaɓɓita noon dalilji ɗin ko honno gollirta ko faalɗa gollude honno dallinorta dalilji ɗin o wi fa kitabu qawaid ibn rajabin o addi misal o wi wano deftere no wiye qawaid ibn rajab masalan ka misal la yabhasu fi l adillati nden ɗon ka ɗaɓɓitata dalilji few wa innama yabhasu fi qawaida wa dawabita fi l fiqh nden kono ɗaɓɓitata ko tugale ɗen e tongirɗe fiqhu ɗen yani yanbani alayha masail no maho e hoore ɗen ɗon masalaji wi lakinna usul alfiqhi kono usulul fiqhi kañum yabhasu fi adillati lfiqhi ko ɗaɓɓitata kañum ko wiƴƴitoto hoko dalilji fiqhi wa gawaidiha e tugale fiqhu ɗen wa hada huwa alfarqu baynahuma ko ɗum ɗo sendi hakkude majji kanji ɗiɗi hakkude e usulul fiqh e gawaidul fiqh ɗon ɗa ko ɗaɓɓitata ko ka masalaji ɗum ɗa ko ɗaɓɓitata ko ka dalilji kono bimana ko minni kon fof e mum ko fiqi on wona e kurkanede fiqi on wona e yanganede woyi wa usulul fiqhi sayati e inchallahu manahu fi kalami lmuallifi rahimahullah o wi o usulul fiqhi ko ɗum mana muɗum on ko ɗum firi kon ko fanda e mum kon si allah muuyi ɗum aray e mana e konngol walli fiiɗon tigi kanko tigi o wowloyay ko honɗum fanda e usul fiqhi sa yuarrifu usul al fiqh masala tum o addi ɗo masala o wi hal yanbaghi an yuqaddama ilmu usul al fiqh ala al fiqh aw an yuqaddama al fiqhu alayhi wi ene sellandike joni no hani ka usulul fiqhi o ngal gandal usulul fiqhi hara ko ngal ɗon attora taho e hoore fiqhu on ngal ɗon fuɗɗore ka ko fiqhu on addi taho mana mun joni sa mahude suudu honum attorta ko moƴƴingol plan on ka ko addugol taw maçon ɓe ɓen e matériel ji ɗi ɓe fuɗɗo gollude so ɓe golli ɓe saggoyi noon ɓe ara ɓe ɗaɓɓita ɓen adde plan on ɗo ndaare ɗo ko jelude ɓe windi ɗo ko combien sur combien chambre ji ɗin dambuɗen ko honto ɓeyni ka ko ya adda taw plan on moƴƴina plan on adda o janggata o so maçon o janggata o plan on ha o gayna donc ɗo koni ko dedal ko chambre ji ha sabakari ko hurgoji ɗum ɗo ko hurgoji ɗum koni ɗum ɗo koni oni o janngat ɗum taw fof ko honno gollirte ha o gayna noon so fuɗɗo golle ɗen ka ontino arde fuɗɗo golle ɗen so kaloyke noon o yiltitoy o ndaroyna donc ɗo de ko ni wira e waɗe ko ɗum woni mana haala ka hakkude e usulul fiqh e fiqhu on e hoore muɗum o wi o jaabi landal ngal o wi qala badu lulamai yoga e karama koɓe maki rahimahumullah o wi qaddim al usula attorta o lasiliji ɗin daɗɗuta o waɗu subasman on hatta tabniya alayhi l furu'a ha on tomata ɗum maha e hoore ɗon calɗi ɗin farif usul al fiqhi anduta o usulu fiqhi qabla an tarif al fiqhi ko adi nde andata fiqhi on woɓɓe yaari noon ɓenne ko usuluji ɗin taw atti wa qala badu lulamai rahimahumullah yoga e karama koɓe goo ɓe maaki bal o waye yuqaddamu lfiqhu ko fiqhi on taw attorte li anna al insana sabu neɗɗo on yumkinu an yarifa al fiqha duna an yarjia ila usuli lfiqh sabu neɗɗo no wawi taw andugol fiqhu on no newanima kaw anda fiqhu harawrin o yiltaki e gandal usul lfiqh maçon ɓe boyi ɓe mahay tum hay si plan ala
ara ɓen awiyaɓe tun joni a faala ɗo chambre tati e salon e duusu interne e ɗum ɗo e terrasse oy ɗo ɓe na bon d' accord ɓeɗo ɓe tarasa ɓe ma handu gasa on woni manamum neɗɗo no wawi famude fiqhu seeɗa ka fuɗɗode bete hara o janngal taw usulul fiqh o wi li anna ilma usuli lfiqhi la yabhasu fi lfiqh sabu gandal usulul fiqhi on ɗaɓɓitata e nder fiqhi on tigi ko ka dalilji woni ɗaɓɓitoyde wa innama yabhasu fi adillati lfiqhi kañum ko ɗaɓɓitata ko ka dalilji fiqhu wa hina idin awa on tumati noon yumkin lil insani no newani neɗɗo on an yarifa al fiqhi hande o andata fiqha qabla an yarifa usul al fiqhi ko adi o andugol lasiliji fiqhu ɗi o wi wa hada huwa alladi alayhi al amalu al jari min qadimi zaman ko ɗum ɗo woni golle ko ɗum e hoore ɗum ɗo golle ɗen dogi e hoore muɗum gila zamanu neɓuɗo ko fiqhu on attorte defte muhtasarat en janga akhdari ashmawiya ibnu ashir muqaddimatul isiya arrisala misbahu salik asalul madarik ha hewtoya dahira o janngo ɗon ha wona muutoɗa e anndugo ñaawoje fiqhu ɗen ma ƴetta defte kutubul almugarin madhabuji ɗin fof no madhab ɓe no jogii defte muɗum to sooke fuɗɗorde sullamu mum on no waɗi defte goo iɗe e wanno jooni kitabul khilaf lil marwasi fuɗɗorande noon ka kutubul khilaf aroya joni wal ishraf ala masail khilaf lilqadi lilqadi al abdul wahab surtout ko kutubul khilaf on fuɗɗoɗan janga fiqu machi o wi gila zamanu ɓooyuɗo ko noon fayda ko fiqu on fuɗɗorde nden ko ɗum fuɗɗorte jangirede ko waɗɗen ɗon ko ñawoje pratique ko ñawoje yawmiya ñande o ñande goɗɗo salli goto ñande o juulay no waɗi piiji bus e ko yowndiri fiqhu on tawata ñaawoje ɗen ñande waɗayde ɗon golluɗen ɗo nanngodir e majje kisan joni noon usul on sa faaloya wonde karamakojo kummalujo ɓay aroyay tawa wigol tun iskin gaynata sa wi wowloy tun ni kono dalil moɗon ɗum kadi a pitta ɗum dalil on tun ɓe acce ɗon karama koyen o dalil mon mo addu ɗon ɗo ko honno hutorɗonmo e nden ɗo o dalil ɗo e ka addan ɗonmo ɗo nanodira ɗo ka ɓe ko feere donc jon to mati on tigi janngoya usul so tawi on tigi hewtoy ɗon ko ɓe o jannga usulu fiqh on o wi ko ɗum ɗo o wi ɗum ɗo golle ɗen hatta inna bad al mashaikh o wi hay yoga e karama koɓe goo fima nasma wo ko men nanata kon yaqra'una al fiqh hay ɓe jannga fiqh on wala yaqra'una usul al fiqh itlaqan ɓe janngata usulu fiqh few no waɗi woɓɓe goo ɓe janngata usulu fiqh few fiqh tum ɓe janngi no heewi e karama koɓe ɓe annda tawi usulu fiqh ɓe annda no few usulul fiqh on no moƴƴi ha kono koɓe wattaniɗe ko waɗi ta'ammugu e mum fannu on mo muutoyi ɓe watta hasde muɗum muutoyi ha haray ɓe jogi probléme tasahul haray no ɗuuɗi ha feƴƴiti haray piiji ɗi fof eɓe fanɗini ko sunnamode yusabu fa'ilu ha wala yu agabu tariku ha haray kala ka ɓiƴuɗaɓe ɓe mari makhraji ka ɓe yaltiroya ko ɗum waɗi woɓɓe goo ɓe wiyay non usul men acci ɗon minen anndu ahkam on min jannga daliji ɗin kono luggugol e mum annda istidlalat je ɗuma e tawilat e ɗuma ka woni on ɓoylitorat noon ɗo hada amu maksudum kada wa hada khasum maksudu kada wa hada mutlaq la hada mugayyad ya ha fada waɗa wattalashi taban fayda yani wona e fannu on woni kono fannu on walla on tigi simo faala ɗatinkinnade fannu on walla e mo no ɗatira fannu on walla e mo no ɗatira mala hasab min komi waɗi mulahada kon komi yani wiyeteɓe no muuti e usulu ɓen ɓe tawata telen ka aqida hiɓe loƴi seeɗa hey kon hara ɓe ɗatini ɓe wani usulu on walla e ɓe ka ɓiƴirɗaɓe wo ɓe ɗaɓɓay ka ɓe heɓa makhraj
ɓe ɗaɓɓaka ɓe yaltiroya no ɓattodiro e falsafa on seeɗa ɓe waɗa yiyata falsafuna ha ɓe wawa wadde nani woñagol e ñawoje buy ɗum ɗo ko wi ɗo ko aray ko gonga no woodi karama koɓe goo aslan koɓe fuga ha kono wonaɓe usuliyuna few kono noon hawtugongo ko ɗum ɗon woni tigi on karama kojo on so falamade tamakkun tigi tigi e masalaji ɗi mbew janga usulul fiqh mbew janga gawadul fiqhiya ko waɗi furu on mutanasira e piiji ɗin kadi heyɗi tawi ñande wo ñande yimɓe ɓen no créé piiji ɗi alano law ñande wo piiji kesi ka gollodire no yaltiti joni noon si tawi a fama usulul fiqhi tigi tigi a wawali qiyas a wawali tarjih ɗin ɗo masalaji kesi sa a ɓuɓɓodiri e majji a darato ino he mi andaɗum ɗo de mi yaalɗum ɗo ka windi ha hande si ko usuli mutamakkin hay so yaali ka windi ha hande kono o ɗaɓɓitay e masalaji windade ɗin nanditayɗi e mum ɗin o ɗaɓɓitay waɗa on ɗo ɗaɓɓita illa on ha o wawa heɓoyde hokkumo e hoore muɗum ko waɗi kala ñawono no hani heɓude kala hunde yande no hani heɓude ñawore e muɗum ɓay julɗo on daganakimo ka o golla goɗɗum ɗo yo anda taw ñawore Allah en ɗum ɗon ko honno ɗum no dagui ka dagaki sino dagui ko honno waɗirte kono waɗi usulun la yustagna anhu kono na wiide kadi ko be fow wona usuliyankol amma figu masailu figu ɗi tawata ɗin ɗo ko masail yawmiya fayda ɗiɗo ko fop mo be anda ɗiɗo o naati noon joni e ɗum ɗo woni haala makko kanko cheikh mouhamadou moussal ibne outhaymin joni noon mo addude gimɗi ɗin o addira e gimɗi ɗin gotol gol be o firagol kanko no jeeya e misa makko kanko cheikh outhaymin ko o firata kon e yewtere makko nden o atta konguɗi lugguɗi ko o firanta ko fi niveau fayda fof faamay ɓe addata e goto ngol wiya ɗum ɗo fof no andi ɗum mi ala nanngude wolugol ɗum la kanko bermi komi heeɗima kon e darsuji komi heeɗima kon hara ko kanko tigi yooɗimo jannginde e defte ɓen komi jannganima kon hemo serte e karama koɓe goo kanko ibnu base ɗon ko uslubu gooto ko fii fof ɓe woni e wadde ɓe jannginayi fii fof no woodi woɓɓe goo a jotto fayda heɗoɗa e yewtere maɓɓe siko conférence fayda heɗoɗa ha sina a towu gandal muutiɗa a naftorta hunde ko ɓe woni wolude kon kono kanko maɗum kanko yubassit jiddan ila mustawa yumkine an yafhama al jami al awam o addi gimol arnolngol ɗo qala al faqiru sharaful amriti ذو العجز والتقصير والتفريط ɗum ɗo woni gimol amriti o ɗo woni walli fiiɗo gimɗi ɗin on yuɓɓuɗo gimɗi ɗin on ko heewi kon walli foto ɓen ka fuɗɗode ɓe adda e konnguɗi yankinare alfaqir ila rahmatillah aldaif almuqassir al-ajiz sifa ɗin konnguɗi ko waɗi cheytane wonde ka a sikkata ko toon o rewranoyte himo heewi ardande goɗɗo ka o ɓuri dollirde ɗon o naadat townitare e mawnintinnare e sikkugol ɓuri mum ala al ijabu bi nafs o adda ɗon ha on tigi towna balaje ha yawo yimɓe ɓen tentiniɓe Allah ɓurni on tigi ɓen e hoore muɗum gon sengo ɗon waɗa ɓen noon ko fus ya ha tawa golle on tigi ɗen wonti yingo wonti ko boni ko ɗum waɗi walli foto ɓe ɓe heewi addugol ɗi konnguɗi ɗo kanko yuɓɓuɗo on o wi gaalal faqiru wi o baaso o faanaki ɗo baaso on komo mara jawdi ko baaso ka gandal baaso ka faamu ko ɗum o faandi ɗo asharafu ɗum ɗo ko jammore makko nden al amriti zul ajizi
jon ronkugol ani mo gaynata fayda no etade ɗo wa taksir e raɓɓinɗinnagol wa tafrit e welsindagol oɗo o sifi ɗiɗo sifaji o wi qawluhu alfaqiru alsharafu hada laqabun lilmuallifi annadim alfaqiru ɗum ɗo wona na laqabu on de alsharafu ɗum ɗon laqabu makko on faqiru ko wasfu wa wasafa nafsihi bilfaqri kama dhakartu annahu يعني فقير للعلم وفقير للفهم وفقير لكذا وكذا هم وادي موغا تعريف وادي لي الناظم هو يحيى بن موسى بن رمضان شرف الدين الأمريطي الشافعي فقيه أصولي ناظم توفي في حدود سنة 890 يعني من آثاره تسهيل الطرقات في نظم الورقات إمام الحرمين أدري في مكة كان عندي جانجينو تعريف مكة ومباو وقوله ذو العجز والتقصير والتفريط العجز هو عدم القدرة والتقصير هو عدم الإكمال هذا هو الفرق بين العجز والتقصير العاجز مواوة والدفس تقصير كما واوي كنو جبالي ودكو واوي كنفو هذا مقصر أنت مقصر يعني أنت تستطيع أن تفعل لكن لماذا ما فعلت ما كملت شاعر يوي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام نقص القادر على التمام هذا يسمى التقصير والتفريط هو الإهمال فيما يجب فرط ومهمل تقصير هكذا فرق هكذا تقصير وتفريط تقصير كو يعني نو إمواو نو إتقول أودا كنو إتاك تفريط كسلا قلتو ويلسندون على يودا فالنتيجة مجيون كان يدين كوغوتو قال ذلك رحمه الله تواضعا منه كوولين غول كونغ دي كونغوري دو فوب كو سابو يانكيناري كون ناوندي ما دي دو فو ara كون عندا كو الكمال نسبي تيمو غونغول ko nisba ko pourcentage nawi de ala kamal 100% ko Allah tun jogi kono no anda ona ronkudo telenka gandal wona o baso ka gandal fe o rabindi naki kadi amna yubbugol wan usulul fiqh e qawaidul fiqh e qawaiduji ni won qawaidul lugha yubbugol dum wada dum nazm do nahude welde fi nahude sama kalare no ko Allah okkata dum den okkata neddo den haqqille idan dum do foko no wollum ko tawadu wa illa fala nadhunnu annahu ala hadha alwasf wi sinadun kan so na fitabu yankinare en sikka few himo jogi o sifa do sifatu taqsir wal ajiz wat tafrid la ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفي بكتابه sitawi en sikki ha en batti ke fellutude wonde ko ni o wayi en naftata deftere makko nden sabuna neɗɗo ndeɗa jannganamo ko so tawi ɗa hoolimo ndeɗa heɗomo ko so tawi ɗa hoolimo so tawi a hutimo ha no o gaynata e hunde o ko raɓɓinɗiniɗo o ko waɗa ɗum ɗo no fay naftortamo kono nam na a tagid etigada jasiman annahu qala hadha alkalama tawaduan lakin hada min babi tawadui ɗo ko e dambugal neɗɗo taw wi yo accu yimɓe mantamo kanko taw manto hoore makko qala almuallif rahimahullah walli fi ɗon o wi noon ɗo alhamdulillahi alladi qad adhara ilma al-usuli lilwara wa ashhara qawluhu alhamdu sabaga alkalamu an ma'na alhamdi ɗum ɗon en feƴƴino ɗum ɗon هو وصف المحمود بالكمال على المحبة والتعظيم يعني الحمد صفة قول ميدا صفة رامو صفاجي تيمولي صفاجي مونولي نوني الحمد يتوري نباتو دي الثناء ونكو كان يمبري جوغادي دولي وقوله أظهر يعني أخرج
وقوله أشهر يعني نشر. الإظهار والإشهار نبتندر. إظهار ويالتي هون كان سوري نو يالتنا كنه. التشهير كساكو تقول نو أني هون نو وندي هند فيني kono nde yaajande andaka ha ɗo on sa ari ɗo yimɓe no fof a yiyayde a yanan bayana kono ko ɗo tun yiyatande sa yahi to e to e to a yiyatande kono sa asde sak nde lolli naɓirama toon kala ka nanɗa min miɗo andi ɗum min mi yii ɗum min ɗum andi ke haray ɗum ɓe inna ishtahara shuhra alzuhur wa shuhra hiɗi ɓattodiri ha kono ko shuhra on ɓuri yaajude. o wi o yetti Allah subhanahu wa ta'ala feññinanɗo yani alhamdulillahi yettorore ni Allah alladi on kadi adhara gongi o yaltintinni ilma al usuli gandal usulul fiqh on lil wara wonande tagore nden wa ashhara o lollini ɗum kadi o ɓangini ɗum ha tawi fo fayda ka yaɗa wo ilmul usul hino jangede. Allah subhanahu wa ta'ala yaltintinni ngal gandal ɗo ɓayi ko kanko tagi ɓe ɓe Allah elti ɓe o elti ɓe fi janngol ngal gandal ɗo walli fo e maggal sakita ngal wona imamu Shafi'i e woɓɓe goo o woloya ɗum yeeso ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi si tawi ko ɓe o tagi ɓen waɗi haray ko kanko taguɗo on waɗi. qawluhu ilma al usuli yani usul al fiqh. قال المؤلف رحمه الله على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا ويالتنتين قال غندا دو كانكو الله ادنغال امام الشافعي وهونا اوهيني او فويغينتيني سابو كرمكو بن ودي دون وداني دون شرحوجي ودي اختصار ودي تهذيب فهو الذي له ابتداء دونا. kanko imamu Shafi'i kanko tigi ka fuɗɗode ka sincugol kanko ati windude e ngal gandal ɗo. qawlu ala lisani Shafi'i huwa Muhammad ibn Idris al-imam al-mashhur rahimahullah wa qawluhu wa hawwana yani hawwana hadhihi al-usula o hoyni ɗi o foygintinni fi famugol ɗi. wa qawluhu fahuwa ay Shafi'i wa qawluhu lahu ay li usuli al-fiqh وقوله ابتداء يعني سبقا أو سابقا وقوله دون يعني ألف. فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة حيث قال صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. o wi ɗo so yi no wiye imamu Shafi'i ko kanko atti wallifade e o fanno ɗo usulul fiqh ani ko moɓidirgol fof waɗa deftere wotere kono sina ɗum lasiliji ɗin élément ji ɗin ɗum no woodi ka alquran no woodi ka sunnallaɗo sallllahu alayhi wa sallam yani sen daari ka alquran en taway toon ayeje goo koɗe am goɗɗe goo koɗe khas goɗɗe goo ko mutlaq goɗɗe goo ko muqayyid e makuji naɗi sallallahu alaihi wasallam no toon konguɗi makko goo ko ɗi mutlaqa konguɗi goɗɗi goo ko muqayyada konguɗi goɗɗi makko goo ko am goɗɗi goo ko khas kono joni noon ƴettugol ɗum no fof ko moɓide waɗa deftere wotere waɗa dambuɗe bab al am bab al khas bab al mujmal bab al mubayyan bab al mufassir bab al amr bab al nahy bab kada waɗugol ɗon tartibu ɗon on tagniya ɗon ɗon ko imamu Shafi'i atti wallifade o wisina ɗum e maako nelaɗo sallllahu alih wa sallam laaɗo gollitiri holli en o gollitiri o andini en wonde konguɗi no woodi koɗi hunnuɗi o maaki o ɗo so tawi neɗɗo juulowo on o wi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin
sonti wolingol konngol ɗo goɗo ko siga amma laɗo andini wonde ko ngol amma o maki innakum ida qultum dhalika si on wi ɗum ɗo ngol konngol assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin o wi fagadi sallamtum haray on salmini ala kulli abdin salihin kala jiyaɗo moƴƴo fi samai wal ardi ka asama o ka leydi o holli ɗum ɗo hadi kalima amma assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin min ayna akhadna annana sallamna ala kulli abdin salihin honto ƴettuɗen joni wonde so tawi en wi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin haray en salmini kala jiyaɗo moƴƴo honto ƴettuɗen ɗum dalil muɗum o wi aljawabu jabawol ngol min sigati al umumi min qawlihi ala ibadillahi ko ƴettuɗen ɗum ko e konngol hunnugol ngol ɗum ko kongo kama ko nela kaw maki ala ibadillahi o wi fa ibad jam'un mudafu ko jam'u kadi ko laafaɗo wattaɗo fa ya ummu o hunnay hay mufradul mudaf am nahika anil am al mudaf semin ni joni waladul amir hada li waladil amir ɗum ɗo ko fi ɓiɗɗo amir ɗo kala ɓiɗɗo amir na joni hada waladul amir ɓiɗɗo amir on ɓiɓɓe makko ɓen fopp naati ɗon sinano joni aslan waladum ko ɓiɗɗo goto kono si wattama e kaari haray kala ɓiɗɗo mo tawata no askintinni on ɗon fopp naatori nder ɗon almufradu mudaf e janngoya ɗum yeeso ka umum almufradu mudaf ila alamin fa huwa shamil am jono ɗo ko jamu ibadu jiyaɓe allah idan kala wonɗo jiyaɗo allah haray o naatori nder ɗon وكذلك أيضا في القرآن الكريم نوك القرآن الكريم فهي كونغوريتين في أصول الفقه قال تعالى لتولغوي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذا يؤم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها ومن أين أخذنا أنه يؤم هؤلاء قويل وأولاة الأحمال e reeduɓe ɓen ajaluhunna lajal maɓɓe ngal ka edda an yada'ana ko nde ɓe lelnata nde ɓe jibinta hamlahunna reedu maɓɓe ndu o wi ɗum ɗo no mooɓidiri no hunni e sonnajo mo moodi mum acciti tawana sowiɗo e sonnajo mo dewgal mum firta hakkunde mum e moodi muɗum imma ko ngal firtira ko sottitagol ma ko ngal firtira ko tawde dewgal gasta hakkude maɓɓe wassay joni feeñi wonde ɓe muynuduno ma kon kala fusuhatiji ɗin no naati nder ɗon kadi sonnajo mo moodi muɗum maayi o wi ko honto non ƴettuɗen dalil wonde o aya ɗo ɓe sonnaɓe ɓe lintuɗen ɓen fopp no naata nder ɗo aljawab o wi jabagol ɗum ɗon akhadnahu min anna subay'ata al aslamiyya nafisat ba'da mawti zawjiha bilayali wo wonde oɗo sonnajo wiyeteɗo subay'a al aslamiyya min bani aslama o jibinino nafisat o jibini ba'da mawti zawjiha ɓaawo moodi makko maayugol bilayali jemmaji seeɗa ni moodi makko maayi woni jemmaji seeɗa tun o jibini fa adina laha nabiyu sallllahu alih w sallam an tatazawaja nelaɗo duganimo newnanimo yo jombu andi kamɓe ɓeynayi debbo o jombi tazawwajatil mar'atu rajula o newni yo jombe wa hada imalu lil umumi ɗum ɗo nelaɗo newnugol yo o jombe ɓaawo moodi makko maayi woni jemmaji seeɗa tun o jibini newnugol yo jombe ɗum ɗo ko gollitir nelaɗo ko honto ƴetti ɗum o gollitiri oɗo am wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna o ƴetti o nder ɗum ɗon ɓay wi'ama tun
reeduɓe ɓen lajal maɓɓe ngal timmugol ko timmata ko si ɓe jibini oɗo noon awa o jibini awa lajal ngal timmi hada imanun lil umum o yifal hasil tigi tigi on ko waweten yaltinde ɗo anna usul al fiqhi lahu aslu min alqur'ani wa sunnati wonde usul fiqhi on no jogui lasliji ittade ka alqur'ana e ka sunna lakin awwala man dawwanahu wa allafahu huwa al-imam ash-shafi'i rahimahullah ko woni tun ko atti moɓinirde ɗum fof winda waɗa nokku gotu waɗa ɗum dambude ko oɗo almamijo imamu shafi'i wa sahha ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gal selli kadi e nelaɗo fahin fi hollugol e wonde usulul fiqhi no jogui lasliji ka hadisaji selli e nelaɗo wonde o maaki man sanna fi l-islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi l-qiyamati nelaɗo maaki mo sunnini kala wo sunninɗo kalislam sunna moƴƴo haɗay mo mari baraji on sunna moƴƴo mo o sunnini ɗon ko noon kadi mo mari baraji kala wo gollitirɗo on sunna ɗon ila yawmi l-qiyamati joni oɗo man ko an ɗo ko konngol ka usul kala wo waɗɗo sunna kalislam hara ko sunna moƴƴo himo mani joddi makko woni ɓaleejo waɗi ɗum woni ko daneejo woni ko gorko woni ko debbo woni ko jano woni ko tosoko sunningol noon sunna kalislam wona moƴƴinangol hoore mum sunna ko sunna wonnoɗo kalislam kono sunna on accitanoma fayda waɗede o wurnitamo o nodda yimɓe ɓen e makko yimɓe ɓen noon arayna jaka ɗum ɗo no moƴƴi minen hari men anda ɓe waɗa kala wo nootiɗo mo tawtuɗo mo e ɗum ɗo waɗi kanko nodduɗo on ma kanko sincuɗo on o heɓa e baraji embere waɓɓe ɓen fuu ɗo o wi man sanna man kala wo ko lafdu am ɗo no yimɓe bida buyi ko o hadis ɗo ɓe jogii ɓenna kal islam bide aji no mari noneji ɗiɗi ene ko bide a hasana e bide a gabiha ani ko bide a moƴƴo ɗo e bide a bonɗo mo ɓe noon bide ha mum ko innayi kon ko bide ha moƴƴu menen na bide a bonɗo de ɓayi menen ko jantagol inde Allah menen na bide a bonɗo de ɓayi menen min waɗa e adadu la ilaha illallah min wawi ɗum ɗo ɓe adda oɗo ɓe na man sanna fi l'islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha yiɗen anndi taw ko honɗum woni l'islam koko wonno l'islam kon fewne nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum wonta ka l'islam sa addoyi goɗɗum goo ko tawata nelaɗo kañum waɗano fes a waɗi ɗum a wi ɗum ko l'islam kono imam malik maki kon ko imma hara a wi nelaɗo o yettinano imo anduɗo ɗum ko l'islam kono o yettinano ma ɗum a wi a ɓuuri nelaɗo andude a andi ko nelaɗo anda fo e muɗum haray ahlahuma murru shahidu on ɗo ko o man sanna o man amila biha ɗi man jiɗo ɗiɗi ɗiɗo ko alfadul umumi ay ko ismul mawsul asmaul mawsula kulluha ammatun kala wo waɗɗo hunde kaari kala wo waɗɗo hunde kaari himo mari hunde kaari ni ɗon ko am min ni noon woni ko gorko waɗi ɗum ɗo woni ko debbo woni ko jano woni ko tosoko ko ɓawluɗo ko rawnɗo ko arabujo ko mo wona arabujo no faray no naati ɗo قال المؤلف رحمه الله وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا قالوا باو إمام الشافعي وأدي ندرس المك الرسالة ويم بينهم جوكتي مولوندو جوكتي مولون واللي في نون واللي فقول واللي في نونه ونونه وهذا وانتي دفته ولا دفته قد نقول كفن قد نقول كنجاندو صغار الحجم
wonde ɗe janɗa volume majje taw janɗa aw kibara ma hara volume ji majje on no janɗi ɗo toon defte usulu fiqh ko kulle moranade wona mustasfa en o defte ihkamul ahkami defte ara ko mornade mujalladat no wadi goɗɗe goo ko muktasaratu ko raɓɓinɗinnade goɗɗe goo ko wasata ko hakkude wi qawluhu wa taba'athu alha تعود على الإمام الشافعي رحمه الله يعني تابعه الناس تابعته ودي تأنيث الفعل تابعت سبو فاعل كجمع كناس نسل كايتا إن وتابعه الناس سل ودا تأنيث الفعل يعني تلحق الفعل بعلامة التأنيث نسل كدي إتافو سبنا jamu wagol mo ta'anis ko ta'anis majazi o yimɓe ɓen jokkiti mo yilti ko imam Shafi'i yani al ulama yani ko fandu al ulama karama ko ɓe jokkitimo e wallifagol ngol wa qawlu hatta sara ay hadha al fan hatta sara hadha al fan alladhi huwa usul al fiqh kutuban sighar al hajm aw kibara يعني دفت نتون واللي فاد تسوك إنجان قوله أو للتنويه يعني صغار الحجم أو كبارا يعني أو أنه أرى هذا كل الأطف نأرى كذلك التنويه خذ هذا أو هذا لندو ما لندو وللتنويه وليس للشك يعني بعضها صغار بعضها صغير وبعضها كبير وهكذا جميع فنون العلم تجد أن العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير كونو فن جدي فوب no wodi wobbe go karama ko be go be walli fo defte tusoko be rabbe dinna fi fandu be himme ben e fuddotobe ben wobbe go wada sharhu jandina ha fi faalaɓe heɓugol gandal yaajungal e muɗum adda kala ko wowla nder toon woɓɓe goo waɗa hakkude ɗon tawa amuɗo heɓay awa wakkiliɗo ha kadi heɓay kono fannuji ɗi fof ko non way qala almuallif rahimahullah wa khayru kutubihi الصغار ma sumi bilwaragati lil imami alharami ko ɓuri moƴƴina noon e defte tosoke ɗen ka usulul fiqh ma sumi koko inna ko nde innade bil waragati hombo wallifino lil imami alharami imamul haram ko noon o lo lil imamul haramain juwayni ko noon woni ko o andira qawluhu kutubihi ay kutubi usulul fiqh wa qawluhu ma sumi ay ma summiya wa qawluhu bil waragati ay matnul waragati fi usulil fiqh lil imami أبي المعالي إمام الحرمين الجويني وهو من كبار أئمة الشافعية رحمهم الله وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها طبعا شافعي ينكو بينكم كم بجوجي قصب السبق كوالي فقول في أصول الفقه لو أن إمام الشافعي كان كوني أرنون يوالي فقول ko ɗum waɗi shafayankoɓe ɓen ko kamɓe ɓuri forude ka usulul fiqh ɗon ko kamɓe woni kummaluɓe yimɓe luttuɓe ɓe jokkutuɓe ko heede maɓɓe haray heede maɓɓe ko hanafiyankoɓe ɓen heede maɓɓe ɗon wona malikiyankoɓe ɓen ko ɓuri fanɗude toon bidaa ko hambaliyankoɓe ɓen won hambaliyankoɓe ɓen kadi ko ibnu qudama ibnu rajab ko ɓe woni kummaluɓe maɓɓe ɓen ka wallifagol ka usulul fiqh قال المؤلف ووي اون ورقات كسفي دو وهذه الورقات يعني دي دو كايديجي موباري دو وي الورقات في اصول الفقه وي ورقات صغيره الحجم كايديجي دي فوليمو دو جاندا دي ياجا قالت كلمات وي دي دفتر دو كونغو دي مايري اون دو داكدي كونو لكنها كبيره في معناها
kono ɗi kaydiji ɗo mande deftere ɗo wallifande waɗa ɗi kaydiji ɗo hinde mawni ka mana mayre wa magzaha magza e ko ɗaɓɓa ko magza yani ko maqsudu mum o hadafu mum o thimaru mum o no ɗuuɗi magza ɓenama magza kalamihi honno woni tigi tigi woni ko woni e nder woni haala makko kam ko fanda haala makko kam magza e mana kanji ɗiɗi si tawi ɗi ardali aray ko ɗi mana goto ɗa wawi lontinde magza on inna mana hada manahu ma ina hada magzahu ko ɗum woni ko fandi kon ko ɗum woni nder ton ko ɗum woni ko ɗaɓɓa nder ton ko o wi wa qad su'iltu qala al-mu'allif rahimahullah wa qad su'iltu muddatan fi nadmihi musahhilan li hifdhihi wa fahmihi yo noon kanko wallifiiɗo on nadmu on imo andinde en ɓay ko heewi ko so tawi goɗɗo watta hunde o haray sabu onno toon wallifotoɓe defte ɓen ko heewi kon haray ɓe no jogii sabu ko yimɓe inata onon kadi koɗi wallife onon kadi koɗi winde waɗane en hunde kaari waɗane en ɗo ɓay onon allah no eltane on ɗum allah no taginani on waɗane en ɗum ɗo waɗane en ɗum ɗo ko ɗum ko heewi kon wallifoto ɗon haray ko yimɓe puusimo jeeji mo ara no woodi sabu buy e maɓɓe wallifotoɓe ɓe wowlay ko fi honɗum ɓe wallifani deftere nden ko ɗum o addi ɗo noon o wa kadi su'iltu muddatan fi nadmihi mi landama yani mudda tawila mi landama dumunne fi yuɓɓugol nde deftere waragat musahilan fi newnugol yo newano li hifdihi hunjagol nde wa fahmi e famugol nde no anda ko wiɗen kon lawnu hunjagol ko yuɓɓa kon no welfi ɓuuri hunjagol ko werta kon joni noon nandi taalibaɓe buy e karama ko ɓe ɓay ko neɗɗo mo allah okki wawugol yuɓɓugol gimɗi omo rayti ko andaɗo wawuɗo yuɓɓugol gimɗi ha feƴƴiɗi ɓeɗaɓino ɓeyno yuɓɓani men nde min wawade hunjade on tomati o jaabi o wi yaqulu rahimahullah innahu su'ila muddatan ay zamanan kathiran an yunaddima hadhihi alwaragat aw an yanzuma hadhihi alwaragat لفائدتين سبب فائدة جديدة الفائدة الأولى تسهيل الحفظ والثانية الفهم فالنظم سهل على الإنسان تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل لكن لو قرأ 20 سطرا لمل وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر معروف يعني نتنو جانغ جيمدي هارا ياوتا هابودي يعني كو دوئيتو تو هيتونغون no wawi wa andi taba yette so ɓen ka yimugol aray ɓe wela ko ɓe neeɓi yimude o ɗon fayda ɓe gongata ɓe amata kono si innama joni ko janngugol on tigi soƴƴoto heña yon noon o nasmu no nandita e gimi ɗi seeɗa ko ɗum waɗi aray no aray on tigi softa e moƴƴi o wi gala safarini rahimahullah li annahu yashalu lilhifdi kama yarugu lissam'i wa yashfi man min dama ani ko ɗon juɓɓini ko minni ko haray no wela yimɓe moƴƴi wa aidan annadmu arsahu fi dhihni min annathri wa lihada uniya kathir min alulama'i binadmi alulumi o wi kadi o yuɓɓa kon no arsah ɗum ɓurta tabbutude ɓurta dembude fendade fi dhihni ka haqqille neɗɗo min annathri edi ko sakita kon sa hunjodi joni a hunjike ɗo gimɗi a hunjike ɗo ko yimaka woni ɗo lebbi tati a innama jangi ɗum ɗin ɗon ɗiɗi a taway ko yuɓɓaka kon noon no yahino kono ko yuɓɓa kon a taway no heddi ko ɗum no ɓurta neɓude fendade heddade ka haqqille o wi ko sabu ɗum ɗo tawde gimɗi ɗin ko yima kon ɗum ɗon no tabita ko neeɓi e haqqille karama ko ɓe buy ɓe toppitike oniya oɗo fiilu kadi la yubna lil ma'lum a wiyata ana ko oniya kada oniya bi kada oniya bi kada karama ko ɓe buy ɓe hittiniri ɓe toppitike yuɓɓugol gande ɗe kala fannu fof no jogii nadmu no jogii ko yuɓɓa ka fiqhu ka usulul fiqhi ka gawaidul fiqhiya ka ulumul hadith ka ulumul tafsir ka qira'at
fof no kala fannu no jogii manhumat ko ɗum ɗon ɓurata welde moɓidirde yani no wayi hakkunde nadmu on e nasru on no wayi wa joni koɗe sali hibbiɗo joni koɗe kilo ɗe yuɓɓaka ɗo ya ƴetti ɗo gotu gotu waɗano a ƴetti ɗum kum ɗum sorto ko futta kono sa ƴetti joni garawol ma fiil a yuɓɓiɗe foppu ɗon a homi a ƴetta tum nangalama yaha kono ko yuɓɓa kon hare no weeli jogade kono ko sakiti ko ko ya hoccir gotu gotu qaala muallifu rahimahullah قال المؤلف رحمه الله فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب فلم أجد مهبالي مما سئلتكم لندا دوكم بدا فير ونيتاغول لم أجد من ذلك بدا مهبالي فير رونكو ود البد هو لا بد سلا إن هذا عندي بد منه بدواي وندي باومو هذا لا بد منه no pulle furna ɗo ko la buddaji ɗin ko aramu labuda par ce que la buddaji ɗin ndi heɓaki be la buddaji ɗin heɓo la budda mimma la budda minhu ani ko yette sojo go naɓano tarbiya ko andi suufiyankoɓe ɓe jogii e laawi no ɓe waɗi eltitta goɗɗo ha o yani o wawa wa'ude wa no ɓe faalirano riyada eltugol goɗɗo ɓe ƴettimo ɓe ko karamakojo on noon suufiyankojo on ko on ɗum o watta si talibajo keso ari ɓe jogii ɗon suudu ɓe naada mo nder toon ɓe soka balɗe ɗiɗi ɓe addantama ko ñaama ɓe addantama ko yara so wawi muññade ɗum ɗon ɓene noon oɗo ɓe yaltinama ɓenne oɗo o gasay ko oɗo ko waɗa o haray mo jebbino e hoore ɗum ɗon ena oɗo woni murid ɓena ɓe noon yette sojo ɗon ɓe soki o ñalli ɗon o waali ɗon weetoy ɓay ñalloyi o konki kon ha mo konka de ɓe udditi o inni ye la budda mimma la budda minhu yaltinela min mbi yeyi ñaama yara o si ɗum ɗon heɓata ko min mi yeyi o wi mi heɓali e ko ɓe landimi ɗo ko feere so wona mi notoɓe mum wagadi shara'atu mi fuɗɗike fihi e mum mustamiddan miɗo ɗaɓɓira ballal ngal istimdad talabul madad yani huwa talabul awni wa talabu attayid miɗo ɗaɓɓira ballal ngal min rabbina e morde jeeɗo men attawfiga yo hawrindinna lissawabi wonande ko hawrodiri kon ko fiɗi kon wa nafa e nafoore kadi fi darani ko galleji ɗi bil kitabi nde deftere ɗo o wi gawluhu dowga yiltode gawluhu dowga falam ajid yani annahu lamma su'ila nadma hadihi alwaragat lam yajid manasan wa firaran min nadmiha manas wala tahina manas huwa malja wal mafar heɓani feere ka o pottitora ka o dogira ka o woñitora be o tawi be o yuɓɓa ko waɗi landiɓe muɓen ko no gasa ko ɓe o hersata ma ɓe jokkimo ɓe ñande kam hoto karama koye on yuɓɓali ko onno on fuɗɗaki winda wallifade ko onno wayi wi qawluhu shara'tu fihi ay fi nadmihi mustamidda min allahi alsawaba wannafa fi ddaraini bilkitabi wa qawlu lissawab sawab huwa muwafaqatu lhaqi walkhata'u mukhalafatul haqqi wote sababu ko hawrondirgol e gonga ko woni khata ko wopondirgol e gonga kam thumma in kana an amdin si tawi non woni lundagol wopondirgol e gonga kanko tembete fal mukhalifu khati'un hare lundiɗo on wiyete ko khati wa in kana an gayri amdin fal mukhalifu mukhti'un ko ɗon seni hakkunde khati e mukhti khati'un ko tewiɗo wopiti gonga mukhti ko wopitiro gonga kono na e tembete mana alkhati'u yu'akhadhu wal mukhti'u la yu'akhadhu في القرآن الكريم يقول الله تعالى
rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Akhta yukhti'u fahuwa mukhti'un. Allah si tawi men falji mana men wopiti gonga kono na e hoore tembete tan angitir men. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wi hadith selludo kadi fa'altu mi wadi mi jabi. Wasmul fa'il min akhta mukhti'un wa huwa ma'fun anhu, donc ko yafa. Wa amma al khati'u wa qala Allah ta'ala wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al khati'una. Khati yani alladhina khalafu sawaba an amdi, ɓe ɗo ñamoyo ɓe ɗum ɗo ka yiite ko ɓay ɓe tewike ɓe lundike gonga kam. Wa qawluhu wan naf'a fi daraini yani dar ad-dunya wa dar al-akhirah. Wa qawluhu bil kitabi adh-dhahiru annahu arada bil kitabi huna nadhmahu la al-waraqat لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظم. وفان bil kitabi ko defte nde walli fi nden kanko ti ko nadmu ko yuɓɓi ko waragat sabuna ta'aliful waragat nasru on ɗum na golle makko kanko ɗum ko golle imamul haramain Juwayni Abul Maali. neɗɗo noon ko torota Allah kon ko watta tagarrubu e wasila kon ko golli kon itan kanko golle makko ɗen ko yuɓɓugol ko deftere yuɓɓande nden joni ko deftere ɗiɗi ko wertade nden ko nden woni lasilire nden e yuɓɓande nden ko nden ɗon woni nden e janngude ɗo e janngude enen wona wertande nden few sen daari e hiɓɓidiri joni wertande nden e ndede wertaka ɗo e yuɓɓande nden ɗo en tawa konngude ibaraji wonɗi to ɗi wona ɗi woni ga kono mana on ko goto. So tawi joni a yuɓɓude deftere goɗɗo la yalzam bata tan nde adda konnguɗi ɗi o hutorɗi kanko tigi hara ko ɗin hutorɗa taw wawata wonde no wawi goɗɗi gogoye adda kono be ɓeydoya goɗɗi goo ɓay aray wonde wasnu on tawa pesati ɗen no ɓurdi ko be addoya konnguɗi janani ɗi tawata jeeyaka to fes fi hebbintinnugol feppingol hakkude ajis on e sadru on. Yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o nafiri en deftere makko nden no o wiiri ɗo ni o nafiramo kanko kadi ko walli fii kon o famina en dina kam faamu selluɗo o arsi kan kadi gollitirgol. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyihi al-amin. Koinai pafiki ko tariqatani tariqatul mutakallimina wa tariqatul fuqaha. Non si forgol wana Imam Shafi'i no ko tariqatul mutakallimina re ko no nyaawore. لا إمام الشافعي طريقته من طريقة الفقهاء ليس من المتكلمين. كو في كلا نعم كان كو مقولة القياس كونو قياس ماكو كان كو مجاء كرمكو بحوت بحكوني رأي أثر ودن كرمكو بيغو wano ahlul Iraq Abu Hanifa Sufyan al-Thawri waaɓe no ɓe wayi si ɓe gallabu janiba al-qiyas janiba ar-ra'y woɓɓe maɓɓe wonɓe ahlul Iraq woɓɓe maɓɓe ko sabu atharuji ɗi no fanɗuno toon si eɓɓindirama e atharuji wonnoɗi Hijaz ɗi joni noon Imamu Shafi'i ko hijaziyankojo ko hijaz o janngono taw so feri noon o yehi Iraq ɗum woni kanko o wiyatake ko min tariqatil mutakallimin si illa yani alal itlaq wattake ɗum itlaq waɗi kanko mo waɗi ta'athuru e athar o ha woni ko si o ronki yiide ka athar so yiltoyo o ɗaɓɓitoya o gollitira ra'yu makko. Non. Buiɓe wallitete ɗum ɗo kadi ko ɓuri kon ɓenne ko jeeyaɓe asha'ira ma windaɓe fiqihu malikiya ɓen wono winduɓe qawanino fiqihu maliki ابن جزي طبعا كعقيدة فقه فايدة كفيرة عقيدة كدي كفيرة نجيا قرب دراد في ولي فقول وني كوكا فقه وني كوكا أصول وني كوكا حديث يعني شروحات حديث بردي دور دي فايدة
ko jogiiɓe aqida ashariya darani ashaira en ashariyankoɓɓen e fatra maɓɓe ɓe wakkilike ɓe foori e gande ɗe moƴƴi ɓe walli fi fewnu maɓɓe moƴƴi noon fayda ɓe karama ko ɓona ɓe janganede defte wodde fewno ɗo fof nder fatul baari en so ndaari ka figu wono no wiyete almajmou charh muhadab l'imam nawawi se ndaari ka tafsir ji wono tafsir imam al-Qurtubi defte ɗuuɗuɗe ka hadisaji ka fiqhu ko ashari telen ka finde ko finde ashaira ɓe ƴetti nam ko ɓe walli fi kon ko tawata yowodira e aqida asharia ɗum ko ƴettete ɗum kono aqida asharia on faljira no woodi e muɗum kono noon hiɓe ɗuuɗi moƴƴi no malikiyankoɓeɓen bus e maɓɓe e shafayiyankoɓeɓen ko aqida asharia ɓe jogii hanafiyankoɓeɓen ko aqida maturidiya jogii ko hambaliyankoɓeɓen ɓuri jasude e muɗum seeɗa hambaliyankoɓeɓen ko woɓɓe e maɓɓe waɗi taassuru seeɗa e ashaira en woɓɓe e maɓɓe kono ɓurɓe ɗurde ɓen ko ɓen ɗon ɓuri hisude telen ka natugol e aqida asharia ma aqida maturidiya on taban fof ko konta ko ɓe julɓe kono noon haray ko on tigi wakkilimo ka o falji ɗon ɗon on o tawtatake ɗon ɓe jogii taɓa no woodi e wano malikiyankoɓe ɓe tawata ɓe waɗata assur e aqida e asharia on few wano ibne abdul barri en e waaɓe no ɓen wayi ɓe tawaka e muɗum few kono ɓurɓe ɗurde ɓen walli fi ɓen ka madhab imam malik kañum e imam shafii ɓeɗo koye aqida asharia on ɓe jeeya ko billahi tawfiq nam joni wano buy wano taalibaɓe goo ɓe jaɓata hay o tiwola inde wono defte imamul ghazali ɗum noon ma annahu kurukanike wono usulul fiqh o jeeya e defte maɓɓe goo tawata buyno hafitora wano joni karmo ko ɓe buy yakitoraɓe no dallinora wono konngol makko wono ka ihya ulumuddin lan islam joni noon rek honɗum woni fi kanko ko wiyete ko insaf wela heɓude kono ko ɗum noon woni ko haani neɗɗo wona e munsif la yuhdiru juhuda al akharin lakin la yahudu kulla ma habba wa dabba no karama ko ɓe buy no mi inniri noon ɓe jillidiri piiji ɓe walli fiitelen ka fiqhu e ka usul e ka hadith nani ko ɓe qimma ka gandal ko ɓe qimma haala arab ɓe waaw ɗum moƴƴi ɓe jangi usul ɓe jangi ɓe kurkani gandal ngal kono telen ka aqida ɓe heɓi faljere taɓan ashaira en ɓe hulu goɗɗum ɓe dogi ɗum kono ɓe yanoyi kadi e mum ma jogi goɗɗum kosa ɗo toginna he ko fintori ni ko ɗo ndi woni accu mi dogandi dogano tañidi sakko yi to fotta e mayri kayri wonno e dogude kono hawrodiri e mayri ko ɗum ɓe heɓi ɓe telen ka inde allah ka sifaji allah ɓe inni pottitoɗenta en nandin kono ɓe calcule ha nandingol ngol taho ɓe watta sawwuru ɓe nandin noon ɓe dogi tawi ɓe huɓɓi yite nge almim ko ɗon ko faljere joni noon no jeeya e karama ko ɓe jillidirɓe piiji ɗin tawa cenɗe goo yimɓe kelɗi moƴƴi ko ɓe windi kon no naftore kono celɗi ɓe walli fi defte goo kadi ma ɓe jogii aqidaji cenɗe goo ɗin ɗon ɓe jaɓantake ɗi few wono imamul ghazali muhammad ibn al ghazali kora ko mawɗo naata so ko on jon defte no wiye almustasfa no mo jogi defte no wiyete alwajiz e defte bus mo walli fi ha yoni oɗo o naatuno e falsafa philosophie falsafa o naati e muɗum ha o luggoyi fayda ha falsafaji yaltinoji goɗɗi fayda e diina ibn rushd en ko ɗum ɓe jarri borano ibn rushd hafid joni noon kanko ghazali mo jogii defte goɗɗe goo ko falsafa hulɓiniiɗo woni nder toon
hay naɓi go joni ko ashariya ko wono e toni toon ko falasifa aflatum en e kañum ɓe yani falasifa al yunaniyun ɓen ɓe jokkuno e ɗum ɓe jokki ɗum ha ɓe muutoyi kono mo yiltiti mo waɗi deftere goo tahafutul falasifa mo yiltitoyi woni kadi contre maɓɓe windi ka defte holli wonde o yiltitike fes e muɗum o wi komin jokkuno fof qiila wa gaala fof ja ko mere fus woɓɓe goo noon yani mo jogii deftere ihya ulumiddin mo moobi toon kala kullu ma habba wa dabba yani ko diidere noobino toon bolle no toon liƴƴino toon kala ko no toon konnguɗi goo ɗi jaɓataake fes hadisaji lowɗi ɗo heewi tew kono kadi no woodi toon konnguɗi labaaɗi mo addi konnguɗi karamakooɓe kummaluɓe tawa fayda yiyataaɗi sina e nden deftere hani hiyo woɓɓe goo woni contre mayre sabu nde sunna no woɓɓe yamino nde sunna nde fof mayre woni contre mayre woɓɓe goo teddini nde wi defte ɗen fof ko nden ɗon woni ko mugaddas ko wiyeteno insafu kom faala wiide ɗo kom kanko imamul Ghazali wano ka defte makka mustasfa ani jogii defte ka usulul fiqh fayda sa janga usulul fiqh hay sina deftere makko nde jannguɗa ko deftere woɓɓe goo a tawa ko toon ɓe molti ɓe ƴettoy toon ɓe addi kono woɓɓe goo moltoto ƴetta toon ɓe fanka bunde ɓe wiyata ko toon ɓe ƴettoy kono sa naaro ibaraji ni a tawa hino ko ɗo o joogi kono ɓayi o yano ñakkini o wiyata al Ghazali fi kitabi kada wa kada sina ɗum yimɓe ɓe faalaka o ɓe gara e deftere ma nde wona valeur e yeeso maɓɓe insaf on ko ɓe hawrodiri kon e sawaba ko ya qirrito ɗum ɓural ko ɓe mari kon ko ɓe qirrito ɗum ɗon ɓe ɓirtoɗa ɗum ɗon jaɓa toroɗa Allah noon ka ɓe faljito yo Allah yaafoɓe hara tawtaɗo ɓe faljere few e neɗɗo ko jinganta ko goonga wona neɗɗo on anta tata'assabu lil haqqi la tata'assabu li shakhs na neɗɗo on ɓay ko kaari woɓɓe goo ko ɗon woni probléme o ɓe no woodi ƴettuɓe wonde ɓeeɗo achaira en wona imamul Ghazali e waaɓe imamul Haramen Juwayni e waaɓe no ɓen wayi wi ɓeeɗo ko ɓe woni karamakoɓe ko luti kon fof ko fus ɓen i salafi yankoɓe ko onno ɓen annda yewde ɓe annda usul ɓe annda ɗum ɗo ɓe annda ɗum ɗo ƴetti ɓeeɗa kala ko ɓe wowli ɗum noon ko kanŋe windirde hata no woodi woɓɓe ko kadi woɓɓe contre ɓeeɗo wiiɓe ɓeeɗo kala deftere maɓɓe fof ko ƴette hay koye tan ko kaari wi ɗum an ko konnguɗi ɓe ƴetta non ɓen wona salaf ɓen wona ko aqida ashari ɓe ko aqida ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo fof ɗo men ɗo kadi ko hata fi tarafay naqid kilahuma madmum ko woni goonga kan ko hakkude ɗon kala wowluɗo tawi ko goonga o wowli winduɗo tawi ko o windi ɗon kon ɗum ɗon no selli koye huutore o qiritane kala faljuɗo wonɗo faljere makko nden wona yo jokke mayre kono woni toon o billahi tawfiq Yeah.